ta ku velekiwa ka Yesu. Ku velekiwa ka Yesu Kreste ku humelele hi mukhuva lowu. Loko Mariya mana wa yena a vutiwile hi Yosefa, u tshuka a tika hi moya lowo kwetsima va nga si hlangana. Leswi Yosefa nuna wa yena a ri munhu wo lulama naswona a nga lavi ku n'wi khomisa tingana, a endla makungu ya ku n'wi tshika exihundleni. Loko a ha anakanya sweswo, ntsumi ya hosi yi humelela eka yena hi norho yi ku, Yosefa n'wana Davhida, u nga chavi ku ti tekela Mariya nsati wa wena, hikuva leswi a nga na swona swi huma eka moya lowo kwetsima. U ta veleka n'wana wa mufana, kutani wena u ta n'wi thya vito ra Yesu, hikuva hi yena loyi a nga ta ponisa tiko rakwe eswidyohweni swa rona. Sweswo hinkwaswo swi humelele leswaku ku hetiseka leswi hosi a yi swi vurile hi muprofeta loyi a nga te, ma swi vo, wa nhwana u ta tika, a veleka n'wana wa mufana, va ta n'wi thya vito ra Emanuwele, hileswaku Xikwembu xi na hina. Loko Yosefa a pfukile evurhongweni, a endla hilaha ntsumi ya hosi yi nga n'wi lerisa ha kona. A ti tekela nsati wa yena, kambe a nga n'wi tivanga ku velekiwa n'wana wa mufana, kutani a n'wi thya vito ra Yesu.